Uma ngathi ubani inkunzi la eSouth Africa kuthi ubani ingqongqo kuthi ubani ophekwe yibhodwe lo makhanya la eKZN ingqwele ephekwe ebuya la ezandleni zethu singomakhanya ingqwele edlula ubaba umsholozi nansi ingqwele abumkunzi lapho ngakhona bafana kusho thina singomakhanya sithi nabo umkunzi labo ungakhona mani funa ubunsizwa mani funa ubunkunzi la eSouth Africa ngithi nabo awusuka madoda nhlanhla umfoka mkhwanazi hayi winsizwa mfowethu uyabona wena saqhathwa nawe ke wena mkhwanazi esaqhathwa nawe fusek man shit waqhathwa wena shit man angithi utshelwa mina ingqondo enqobe ngokuqhashaqala ogqokeni baqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela hlahla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ubaqonda ngqoma qede bangqubusela bomaqine sabaqhathanisa ingqondo zobuqili umbhonga nkunzi lemavafu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ukuhlanganisa amahlathi enhlanya wahlehlisa ngwahlakase ngwahlekese ngwahlabe ngohlabu lenhlali bathatha yawuyayishaya inhlali bathatha lenqwele iyayishaya inhlali bathatha bafana ungathi yaphekwa yibhodwe lomakhanya le iyayishaya insimbi le akusanganwa la akusanganwa sidalo la umfana uqondwa ngqo atshelwe amasembe ebusweni bakhe kube kuye ukuthi uyawadla wagwinye noma uyawaphipha mina ngiyakutshela singomakhanya mkhwanazi sikutshela amasemba kube kuwe ukuthi uyawaphipha noma uyawadla wasuthe kade indaba yehlama ebhizi lana ziphethe izwe lethu ngecorruption wena minister of corruption Senzo Mchunu kade uyasidakelwa indaba yakho wena wamthinta nje umkhwanazi uzobuthinte thina singomakhanya siyiSouth Africa yonke uzobuthinte thina sizotapa la sizolutha la sotapa la namthinta ninobhululu wakho uCyril Ramaphosa nabhedela kumkhwanazi nizonya ya weJacob Zuma Msholozi gedle ehlekisa indoda enamakhanda amabili phansi enkandla webaba kwada kudunuse thina besifuna into enjena ke kuwe baba umsholozi besifuna into enje thina besingafuni uLoduze heha ngokuthi uLoduze uzokhuluma kuze kube namhlanje awukazi ukhulume uyozufe ungakazi ukhulume thina sifuna into enje hayi umuntu ositshela ukuthi uzokhuluma sifuna umuntu okhulumayo thina asitshela ukuthi abulawo ubani amaqhawe wabulawo ubani ubaba uLokhuza ulo uChrisani wabulawo ubani uChrisani uyabona thina sifuna umuntu ozobiza imedia briefing akhipha amagama njengalensizwa le akhiphe amagama namatulo nendlela ekwenziwa ngayo nama meetings nama WhatsApp mangabe kwakunama WhatsApp ngaleso sikhathi mangabe kwakubhalelwana incwadi umengabe kwakwenziwani sifuna umuntu thina ozositshela amagama ukuthi obani ababeyizipayi kwakuthunywa bani bethunywa ubani ebathumaphi ukuthi bayokwenzani sifuna thina insizwa enjengonhlanhla mkhwanazi hayi igwala msholozi uLodu uthi uzokhuluma uyozufe uLodu wasitshela ukuthi uzokhuluma ungakhulumi ubani wabulala uChrisani kwahlelwa kanjani ukubulawa kamngani wakho omkhulu ubaba uChrisani kwahlelwa kanjani ngoba unalo lolo lwazi hayi ukuthi awunalo lolo lwazi unalo uncamela ukuthi wena msholozi kungcoliswa igama lakho kokuthi kuthiwe uwena owadayisa ubaba uChrisani ubunayi information ekugezayo
uncamela ukungcola kunokugeza igama lakho ngoba usaba nje usabani msholozi usabani ukhipha amagama emsunu eyabulala ubaba uChrisana usabani msholozi usabani ngoba siyazi ukuthi kwakumngani wakho uChrisana akabulawanga kwakuyi best friend yakho wena noChrisana nani into eyodwa nina nanihlelelwa ukubulawa kwagcina kubulawe uChrisana wena wasinda ngenxa yokubaleka waphepha wasinda ukusixoxele la ukuthi wasinda kanjani ubaleka koSwazini ubalekela koMozambique siyakwazi lokusixoxela ukuthi wasinda kanjani wabaleka kanjani umbuzo uthi ngoba phela lelo tulo lelo lalingaboshelwe wena wedwa laliboshelwe wena nomngani wakho ubaba uChrisana lalibosho ubani itulo wabulawa kanjani wabulawa ubani uChrisana ngoba lo mfana webhunu simbonile ekhuluma amasimba lana engasitshela ukuthi ubani kodwa wayemthumile ngoba uthuvi lento ekhulunywa lo mfana webhunu ngoba akasitshelanga ukuthi wayethunywa ubani manje wena msholozi uliphethe lelo qiniso kodwa ubaleka nalo hlulo umkhwanazi nangu umkhwanazi akazange asitshela ukuthi uzokhuluma uvele wakhuluma njengamanje siyazi ukuthi uLokhuze usenzo Mchunu amasembe minister of corruption siyazi ukuthi uLokhuze unational commissioner ucommissioner wamasemba siyakwazi lokho unational police commissioner yini le ikhundla zenu provincial commissioner national commissioner unational commissioner siyazi ukuthi ucommissioner wamasembu corrupt uhlangene no Senzo Mchunu siyakwazi lokho ngenxa yalo baba ngenxa kaMkhwanazi njengamanje siyazi ukuthi bazama ukukhanda itulo lokumassassinate lokumbulala uMkhwanazi kodwa sithi ngeke bamthinte ngoba sikhona siyicountry we are fully behind uNhlanhla Mkhwanazi sithi ngeke bamenze lutho sengikhulumela iMK ke manje ngikhulumela iMK nawe Msholozi manje sengiyakukhulumela sonke siMK kanye neEFF sonke siyama kuthiwa yini ama progressive forces sonke as progressive forces we are fully behind Mkhwanazi as a country ngeke nimthinta siredi sivivile silindile meke wathintwa nje uMkhwanazi sizophuma ngeinkani KZN siyayivala igoli siyalivala asaze Cape Town kuyoba njani sivala yonke into ngoba uMkhwanazi uligugu lethu uyena umuntu esimbonayo ukuthi noma ngathiwa naye unawo amaphutha akhe hayi kodwa ngeke usigeze igilo ke kuloko noma ngathi uMkhwanazi unawo amaphutha akhe vele alikho isoko elingenasici noma ngathiwa naye unawo amaphutha akhe hayi kodwa ngeke akekho corrupt bafana ikhohlwane hayi kuyi corruption ngeke Tshwane is unavailable shon leyo nto zintsha uyabona uMkhwanazi uyabona uMkhwanazi kwi-corruption the subscriber you have dialed is not available akekho nje available uMkhwanazi kwi-corruption the subscriber you have dialed is not available kwi-corruption laphana kubaba uMkhwanazi is not available yeah so sithi ke singomakhanya ingqwele yethu le ubaba uMkhwanazi ingqwele yethu le sayipheka yavuthwa uyabona so akekho umuntu ozoyithinta qhubeka baba uMkhwanazi ubakhiphe sibafuna obala ukhiphe nezika Mchu ubani lo lenja le fana neshape bheka icele yeah khiphe nezika bheka icele uyibeke la siyayifuna ekabheka icele siyazi ukuthi ubheka icele wahamba wayolala lapha ikuphi sesanthini kulomuzi lona walesi sigwili lesi corrupt esihlangene no Senzo Mchunu
Siyayifuna indaba ikazi kaBheki icele siyazifuna. Ya, ngoba siyazi ukuthi